Nikadho na nchone mutegerero TV ne njuma enge kagita kange gakega kuwatana na bawotwe Kireweru njuma ntuke naro turi live kuma Kireweru village no konora mantu jathongi ne kire gutigira tugukungwira na kurikana na aratumite buri ontwira bamumero ntuke narwa ata no tuketha tukigitira njuma sako MC Tash Matachi ndake kwa kasi ukathokia nelikithenji okaire Ken Mutuma mantu jonde jaja tambita kire mutandao na kinyakuringa biongo benyomba chanteto ne nyuma ya nteto Chiaweru na njira enkinyaniru okethirwo gikurukira na kurikani onara kunde ori mutegeri Weru TV nande no withirwo kigwata TV ya Weru gukurukira app ya Weru ara umba kwithirwo gitugwata na njira ku download app okeja kwithirwo ake ugiscan QR code ira iri TV yaku njira nego scan QR code ira iri TV ne yaku kenda gutigira utegukurukirwa ni gojwa Weru Digital atutonye kirero adirwa ntukia narua njori bakume Gembe North Central na Kinya South nibejete amona kugabo batiuma rukanyuma ya Rais Ruto oreto thengere tekithurano nega 2027 na kurubaba bagitariria Kinya bakethirwa bakigwatia Rais kuromba Kenya kura kenda acoka kairigitene kiwondeu nibaugite bari na wirigiro na ndigite giki gikajo kwa ni Professor Kithure Kindiki kenyuma ya Rais Ruto kurikia kibindi kyae kyabire 2032 na nikumania na ugambi bobo arotukubana rotugukuria kethira no kugwatanira na uge bwa kurubaba wa kurungamana Rais Ruto kithurano negia 2027 tukubana ro turikuria atiri no kugwatamba ugambi bwa kurubanjuri kurungamana Rais Ruto kire kithurano gia 2027 haraniria na bawotwe 23578 ni namba yetu ya SMS kurukino ithiro gitika gicoke gya kugo kurukira mitandao yetu ya ukinyaniria turi live kire Facebook na Kinya YouTube kagite negaka undi betagwantinya Kenya akogwatyo genyo kari kire nteto chetu jaja tukubanganirite tukubona arua kire nteto Chiaweru njoma Yareto kuthurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. Tomorome omagochi ethiria nyomba kire kirage kwerekana ni kumania na mathina jake muchie Njuri ncheke ya Gembe kugabo bakarungamana na Rais Ruto kirithurano gya 2027 Mawatho jameru jambira kuoneka kwaga gukenia baba ingi na boma Bisaba kaunti bakire mwako ujari kithia kwambirirwa na Arua Nara tugakuretera gicunche kya muthia kya rugono ro mwanya baurire ku Ona nirio mathithio tukubana Arua ni Gladwell Mwende tukianjiria nteto chietu ntomorome umwe kuma ntere cia chuka na atete uturo bwawe nyuma ya guchiithiria nyomba iria arakaraga ya gukombora ntomorome uju haririkana Kinya wichuriria nyomba eno iu kuringana na tibu wetura riri ria Kiangondu no Ashford Mbaka uria Kinya wikirite kirore ikarikarire augite mututugi na arari na mathina na mwekuru wawe na nararingite Kinya riboti kwa bodi thigoro na Kinya geria guchwa tibu kenda baraniria Nicholas Chabari ari nachio na njira indiko Ojimwere wanto murume mukumenyekana ata munene ora aeboragire otugo na njira ya gwichuria nyuma yake ekugwatia anyomba irara komborete mutani wakagwa Mwanki na arara gwatirie Mwanki gitini na nyumani agwatia Mwanki ntere echambendrum ontobo kojiretwe enichibo ogwa Kiangondu twe Ashford Mbaka arendete kwibibiria nyomba na euraga na churitie benu arabebitie two steps arabebitie medani na arabebitie medani na choka bibia mbendu itandani ona tiga kiateka kwa nyombenu ndamenje ciego chawe kale kanyombenu irari nene nigo chakithwe nene nuntu mwankyunke kwatire antu matacha kumanyomba ni nyomba ya community antu wengi muno na kwa Polisi kwa kwenda kuga mtu enda akitaka mambo ingine asijaribu kuua watu wengi. Ale churirie mwankyo mbere yo gwata
non to atechuria according to my own observation atemba ko wati mwanki na choke churia ko gu aramutirie mwanki atioya kana echuria. Kulingana na Chibombaka, mtu murume ojo arari emo biashara no ende biashara achaki chirari kwanjiria akuthindi nontu onarari kuwata mutingo na arathia ana amikungi no ende akiuga ibarari bakwaraniria ana agwe nikenda bathi nambe na kwariria mantu megie nkujenera bari na cho chiemuji. Persona ende mwiche ni montora kana kana tonondo ara biashara chia tonondo ana mantu mengi ma ara mara ina problem yesterday igoro mara ina thina na mwekuru na thia report police station twaga na appointment tungiaria nawe mbere ya thainya umuthi na twaritie na wotuko thainya cio tuko chief mwenda na raritie nawe thainya cio tuko kogure na twaro appointment yo muthi tungane tugeria usubu that is family dispute na turagita toka so that is today Kuma chuka gamba ng'ombe Petan Class Chabari Tetekere nteto inge na ande akuruba kanju ya njuri ncheke kuma ishigo bitha to biegembe nibio Central North na South nibejete amwe na kugana kanyua kamwe bobare nyume ya Rais Ruto ori eregiere gokinyantere cha buri rure bakiari abariki nine kia maili 3 araba gutongeretwe ne mukaririgite wa Linus Kavera kuruba baba ugete batetiga kugwata ambaru Rais Ruto bakinyira kinyabare tayari kuria mwingi ku mukuru kia Rais 2027 Taura Dennis Mugende agotwera kuruba baugite nyume ya Rais Ruto ni bakwirigira kanya kawe gakajukwa ni DP Kindiki. Ni akuruba njuri ncheki ya kaurobe sau bamwirigo jwa igembe basemanitie kinine kia maili 3 igembe Central batongere tuene mukaririgitira Linus Kavera na kugamba ni bakugwata ugeni Rais William Ruto na munini wawe Kithure Kindiki baria beregiri kuriunga bureru ntuko ya kiumia na igana kwa igana ni bekite wira ni bakumugwata mbaru kinya Kithure na kijite abari mwira nawe agwatire ngavana wa Meru Mutumanto ithinkia akamurekia kinya anini no kadibicha President William Ruto tumudare karibu Meru na njuri ndio mukaribicha na tokuwa batwe njuri eritangwe na thirikari ere mamulake kwa u tukaritangwe na thirikari ya Ruto no ntino thirikari yetu na tokera Ruto itu wata ngavana Mutuma mbaru tore njuri yencheke na Ruto wata Mutuma mbaru achochokia ngavana Rutere na ndo siasa ili kucha migawanyiko na rome ya Mutuma pio ni mwaneto usaguzi 2027 tokedho atwenwe akinya kira antu bakwarangia utekwarangia bakwarangia no ndiba itu atwena kura siasa wanasiasa tawe baina kura chedo imasinani asike Mutuma mbaru amusike ajue ngavana yetu. Gavana anashirikiana na viongozi wote wa serikali, anashirikiana na wayumbe, anashirikiana na viongozi wote. Tunasema hata 2027 aonge Mutuma mkono na Wameru wataunga yeye mkono. Sababu hatutaki mugawanyiko. Na mabatu jamwe jajarena jobe rigirite gutungatirwo ni raisi mbithukiro cia maitha na wamba bwandithia buria butabarikitie kimera kia mira kiria kirumiriritwe ni ungumania mbithukiro cia nyomo cia kithaka kia Meru National Park o wamwe na jangi tokera president karibu Meru weyotetherie Meru nene mradi ya maendeleo Pwambere katwira president yo batu anto bembe tuone thina imbinge muno na Meru wata ni chukuru Mheshimiwa Kindiki makamu wa rais alitupea KPR wa kutosha, lakini KPR wote ni karibu 30% wale wamekufa, hakuna kureplace wengine. Tunaomba KPR waongezwe wengi. Mambo ya Katero wa Miraa Kindiki alipatiwa hiyo, na tunakuambia hakuna kitu imefanyika. Tunaomba Kindiki kama yeye ndiye alipatiwa amalize, sababu Wasomali wako hapo. Makatero kutoka Maua kutoka kuenda Nairobi ni makatero tu. Mambo ya ndovu mulikuwa huko Modera, wakasema watu watalipwa. Mimi mwenyewe shamba yangu ililiwa na si alipwa. Mimi mwenyewe naongea hapa, mimi mwenyewe si alipwa na wengi. Dennis Mugendi, Weru Njuma, maili 3, Igembe Central.
kaunti ya Meru. Nabo biashara bamira kuma ntere Chigembe ni batrimanite bagitariria kwaga kunganirwa ni mendekithia jaria tarikire mawatho jamira jaria jarikitie gukurukwa bakiaria bugite nkuruki ya gichunche kya 75 kya mantu jaria jarikire mendekithia jaja jategutethia murimi kana kinyamu biashara na njoka ja kumwinyiria onde bugite rwaria ruru rwakurukirwa bobongwa batikiri gikaro kya mwingi gya kungana kenda kurwariria onde thirikari ya kaunti ya Meru ni tariritie tiumbite kwambiriria kurikithia mawatho jau na arua bora kurerigiri Edwin Gatobu na kurikithia bakiaria na methetu ya ntutu muthenya jwa narua arimi nendie bamira rungu rwa ngwataniro ya mirangiro wa Sunday Traders Cooperative Union intere Chigembe North badiuga bokebwa iba kuregana mawatho ja Meru kiri urimi nendie bwa mira bwa thirikari ya kaunti ya Meru nontu bokire bakugechunche bimwe byabyo ibe kubainyirie bakiuga kinya batekiri karo bya mwingi bya kujariria nonto zariu union etauzucerwe na union ne batigwethwa kyarira chamanto amira anjabu anto babo bwithete zariu utire kinyomo union ne anto bakolomete ndotheri bakabwithia zaria ikainyilia mwananchi katona ma vibina bakiwa bakubwithia ko itokoromba netio kinene sheriti itokupinga na tuirwame mwanga toka na tuthikanire tuireke bishe ana kuonda ithoki sheria endelee na inyake thako no public participation yetere na amwe na spindi ya no wato tiania yerere anto amwe na iro tena narore so mantu atabugi na kuba kigweta jamoja mawatho jaji barombete thirikari ya kaunti Meru gukaranthi na kuja tegera kairi na kuga kwabo muno bakarite nthi bari bonthe amwe kenda bategera na kwariria jara bakuga jakibainyiria sheria ekuwa mutua miraka thimwe aithere na mendeko itokopingana ni otiwe loi sheria engi yele irekuwa muntu akena mira yeke aithere aina license ya kumethia miraka ndanda kila ibo metegeria sheria kuwa muntu aitwa mirarere mbeca ibo metegeria bieto bitu kwa account government ruare ribo rekire teka ithoki akiri 3/4 yaso ni kwenda amendment kana kurekebishwa yeye na mazinani ila batoke mwananchi mazinani twaraneria na tweleanwe sheria rete twinyelia nikagita na karana kuthirikari ya kaunti Meru rungigite kwa kagita kwambira gwitithwa ngugi kwa mawatho jaja na jaraja kubwiri kwambira gwitithwa ngugi muthenya jwa naru bakiuga bobori umane na bamo kwethirwa bati ingitie jaraja kubatarika na nande bakiwa kagita gaga kaibaja ingie tukwaria na atongeria betu batwiro ntu bukarike tubaye ntuku nganona na tutogwicia ichoke Jumatatu temuntu nande ya Jumaine kaire ka Jumatano atwira ntachokia ciakwa imbitikirwe nchoki na twanjiriria tutithira tukiayana kanya kangi kuika kwenda kwira baba batomba ku comply by Monday baemba kwithira bai kureta forms icio kenda twakikisha bakwithira bai sasa bakisheria thirikari ici nkurukini teterete mawatho jaja na kuga ica kuguna murimi na mubiashara na kuga gutonywa kwajo ikwathingatirite watho ura gukubatarika actually maoni yaja 90% ni jara yaumite kiri antu bongwa aya ataramiro akina ruga kiwakili kienda jaomba gutonyana na katiba kinya ya nthiguru kendelea usapotana mwanka tuone kimira kia mira ki properly regulated ye mira bingi Antonia Weru Juma Kumegembe ni Edwin Gatobu. Wega sana Gatobu kirinde so inge nande mwandiki munene kiri ministry wa karia niyo defense Patrick Mariro na riungete ndene hospitali Meru level 5 kenda gutegera wakibura bwetite na mbere kiri hospitali je bubu nionde yeregere gwitithwa nkabe na gutweka level 6 na riungete takinya ndene yake ni kama wa stadium na hospitali ne ya Nyambene level 4 akiariria gwiti na mbere bo wakibwa Mirandi je Mariro ugite eje ninguge kari kyatwekinya mweri jwa mbere mwaka twitite na wakiaria munini wa gavana Meru Linda Kiome augite ni bakwaraniria kenda wakibwa Kinoru urikia Serikali ya Kenya Kwanza ni tiatirite bonene kugambia mwari ujo gwitwa Meru na njira ya kuingia mawira nejayo kiriwe RPS kiri rwangiro wa defense Patrick Mariro akinyete kuthuja mirandi ira itite na mbere na aro tujete na PS Patrick Mariro kweja kuona uria progress ya national government projects tugwatanirite na thirikari ya county government uria itite
Joambere joro gwitithia nkathe cibitari level 5 gutwika 6 akiuga murandi jojo ijwetete bwega na jokarika Januari mwaka twetete. We are happy about the progress, maybe average of between 20 to 30% of this project. We are satisfied with the way it is going. I would like to commit to the people of Meru and this region, because this hospital will basically serve the entire region, as directed by His Excellency the President. This project, phase 1, will be done late November this year. This phase 2, we are starting it shortly, immediately actually. We want to do it simultaneously with the other one. So together with phase 1 and phase 2, this entire project in totality will be done by January 2027. PS Mariro na chokete akinya cibitari na Nyambene na Rais Ruto enderete mwako jo mwero akiuga murandi jojo juga akinyanira ndene ya mieri 5 ijete. I also went to Nyambene Hospital. The President has directed we do a wing within Nyambene. It has started. It's around 15%. That hospital will be completed and handed over in November this year. Na taririte nayo thine rero kirwa kibwa kieni kia Maua Stadium ne kwithirwa munda jorajoro jote kungana na ndebagitigira thirikari county murigo ja kugambia kariba anteriji kunenkanira miunda yao. We also visited Maua Stadium. We haven't started because the county government is consulting with the citizens because the land there is not enough for a 10,000-seater stadium. We didn't want to do a small community stadium. We wanted to do a 10,000 stadium like we are doing everywhere else across the country. So we needed more land. Antoneawe DG Linda Kiome augite ntukwite kuraja Meru ikathaganwa kieniga kinoru nyuma yakyo kwagirithwara gutigere. Also tukwareria mantu ja kinoru na guto promise barikia kuthirikiria ngugiria itigere kieni kire kibwirete kuthithwa bwega floodlights igekirwa na the running track ikathithwa bwega nontu nithukangietwe kidogo bomba gututhiriria au they have promised to do a handover ya Kinoru Stadium ki county government. Paurire tariki 17 cia Disemba mwakene jo 2020 na mwanka nande gute mukurio jo kuoneka kwa Joseph Mithika, Charles Kalunge na Bernard Miriti parani ndugu imwera muthia bonekere kotini ya Maua arabari negambara wakiri Kirimi Mbogo uria ugite ibendaga kumuraga na kinyau kabere na aria kurathwa na kuonoka giku ina arume bababo bathatu betire arwangirwo kariere rukinyite na kenda kwanja ciao Kyoto. Mwandiki wetu wa Ntoto Dennis Mugendi hari na gichunche kia bithatu na kia muthia kia rugono ruru paurireko. Hatukupata kabisa vile tulisikia hata sisi mambo kama haya, lakini uchunguzi umesema uchunguzi ifanywe ndio tujue ukweli, hata uhakika ya hiyo maneno ambayo unasema kuna wale walifuatwa mpaka sijui maili 3 nini. Tunataka tupate kwa hakika ilikuwa namna gani, if it is true that was a position. Uchunguzi unaendelea, so hiyo tuachie watu ya wale wanafanya uchunguzi waendelee naye, sitaki kuongea kuhusu hiyo. Kinyanyume ya polisi bairi bausunkuni bagituo kia Maua Njue na Njuguna kuwatiro na ikarika ria kura kwa ba Joseph Giteme kirigarania ni bejire ikuthamithwa na nene baukaria igitene riu kinya bararega igutwa macokio na bamwe bao kinya kuregi kwariria nteto iuburu na kuga usunkuni ibukuthithwa ndisi ya imbeti we wari mbere lakini Joseph tukwe ubawa trwa itaruba wa trwa nari na ucio myebiele weta transfer lakini ostore ni owe tu bayera weta tweteta kwa DCI ma renge to mutirima.
mwanka nandi itite ikuthira mianka mugwanja tuterwa macokio DCIO uria twithiriritie ku umweru Saminthiwa inyawe na aregete ikwaririe karika riu nyakethro na tuteneretie kugwatwo tae kwa banjose turie DCIO Meru tonto operation yeu yathithitwe ni bo bagwatanirite na gikaro kinene kia DCIO Nairobi na gicionthe mono turie CCIO Meru. Ikinyite au andi ni tukinyite mutindwa mucini munene jwa kaunti ya Meru kuija imwe kwa imwe mwanka gituone kia borisi ba Usonkoni batwathire ina akariba bathatu Joseph Giteme, Charles Karunge na Bernard Miriti betire yonto kuringana na riboti ya tumbiti kujukia akari kana enenja ba akariba baurire bari twathira ati Joseph barigirie na kuya gituone kia borisi kia Meru na baumite bena mantere cia thimangiri kenda bena mananjire emikindori na bokinya au kim bypass nio bombere ikugwatwa utae. Tukinyite obisini ya CCIO wa kumenyekana ta Bendi nawe atwira tio utwe ari monene gitende gutumbikana mtu atekwa atina maitia kana muthukia indi otiga orithiria agatwa riboti ongwa tumwekanya na tugucokera mathanjangi na ntuku ingi na ingi watwika ritwira ijeni ruju rwa gutirirwa o ruju rungi weru buria burio kirinteto iji ni kuonenie kuri urwangirwa ukaria borisi bario barwangirwa Usonkoni baiji na bakumenya gukurukira ikarika ria kura kwa Joseph Giteme, Charles Karunge na Bernard Miriti na kiria endwa bao bagwitia ni kwirwa uma ina baikirwe bari moyo kana iborairwe na niki tonto bando no beterete basokua bari moyo kana miri. Ombi langu ningetaka kuambia DCI Amin na Inspector Kanj na waziri wa usalama wajaribu watusaidie tupate haki ya watu wetu. Juu waliasa familia kama ni shanga na watoto ni wandogo na bado wanawatarajia. Dennis Mugendi, Weru TV, mutindwa mucini munene jwa kaunti ya Meru. Katha cha mwanya kiri mwandiki wetu wa Nteto Dennis Mugendi nuntu bwa rugono ruru ruthongia kurikanie kiuria gitu tukubona aru ara tugukuria ketha no kugwata mbaru gambi bwa njuri ncheke bwegia kwigika Rais Ruto kiri kithurano gia 2027 no kugwata mbaru gambi bwa njuri ncheke kugwata mbaru Rais Ruto kiri kithurano kia 2027 tana mbere kwa na baotwe 23578 ndio namba yetu SMS ukaigwa wete na mari kinyajari konkuroke turi live kiri mitandao yetu ya ukinyaniria niyo Facebook na Kenya YouTube pitekeria nthomento meri Inkai Anthony Kiburi kuma Facebook arimbira turincheke wa maifanya biashara Anthony Z Komya kwa they have the right to support anybody else Jerika Mucheche akauga kwa nini ndio Wamiru wako na kura ngapi Isaya Nkobito kiote na kagwania kiao ya kikatiba na waunga mkono kwa tuta mitanambera kwa rene na bautu nkethro ankithoma atumiri chiaku origo tukinyiraja kire metha yetu ya Nteto twachokera ni migambo ya uraguchwa giteke gavana county ya Meru Mithika Alintore kumenere Rais Ruto ugeta kuraja ni nchokerete na Nteto nkuruke.
na Nderaino Mabati nini kitamaguri obwega ara gauge 30 mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino Mabati, do it best on top. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Bandana nyumbani anywhere. Hey! Tunalea, premium. Tunapika, na lea premium. Tunashiba, na lea premium. Unga clean, unga fine, very nice. Hey! Anywhere, anytime, enjoy Lea premium. Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu wejeni na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugore shares na wikage muthigo jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwanteto nkuruki aranire na tu kurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turaro rya kwinagwe. Yetu sako, your success our pride. Bible Translation and Literacy East Africa ni kubugwata ogenikiri the AMB Gospel of Luke Dedication Ceremony ntuko ya Jumamosi jin tariki 27 cha mweri jojo kwa mbiri ya dhainya cha rukiri kianine kia maili 3 stadium. Njoni bukongwira itagarerere rabata rero titoro mwathani rigikinyira mugongo jo AMB na mugambo joao. Mwari wa gitio akethro ari Reverend Dr. John Maromba urano presiding bishop wa kanisa ya Methodist ndene ya Kenya. Maketha jako wata itagarerere mbaru jakathithwa ntuko yu. No wija mamburene kana utegere imwako emwe kiri mutandao jo YouTube jo Bible Translation and Literacy East Africa. Bwinthe ibo watiogeni. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwithere mane kara nice. Siri ne mutu jo nice extra premium. Muti nije yana kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Kawe na kiuria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Ji nice na nice extra premium. Yay! Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Behind every great healthcare professional
is a heart committed to service. At Altspan Global University, we believe healthcare training should shape not only knowledge and skills, but also empathy, compassion, and a commitment to serve humanity. We invite you to pursue degree courses in Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Clinical Medicine and Community Health, Bachelor of Arts in Psychology, Diploma courses, Higher National Diploma in Critical Care Nursing, Diploma in Clinical Counseling Psychology, Diploma in Clinical Medicine and Surgery, Diploma in Health Records and Information Technology. Certificate courses include Certificate in Health Support Assistance, Certificate in Health Records and Information Technology. For more information, call 0713 666 800 or 0711 277 009 to apply today. Kumagaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok nanana lelelek yara talale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Chokeria nkatho cha mwanya mutegeri nuntu bagweta na mbere kurumira nteto chietu tugicokera mubangania gikundi kia DCP no rokurwira giti kia ugavana county ne Meru Mithika Linturi ugite na mbere irete guchwa kura kuri okenda amenya kiria kiongwa Meru bakwenda kuthibirwa Linturi akioneka kinya kumeneria Rais Ruto na kuwa bagatigira akwa na 2027 akioneka kinya kumeneria Rais Ruto na kuga ni murongo umukatha mutugikare na ripoti yeja. Mapema ndio mbesti neo migambo ya Mithika Linturi rokorora gite kiongabana Meru akiuga kithurano ne kithirwe jira chereri na thaije jite siasa ne kuryo kenda kona kanya kwaranira na Mumeru na kumuromba kura yawe na ria kwarairia kwa ya bakanise akathure kindi na ria tigania kiri mashindano ja ndwimbo na bagurite ikombe kiri baraba gushindite Mithika airomba itikia ngavana wa Meru na noko ndarombete last time ndatia kura ndie ngiri 20 nonto ndayete nchereri so ndayete mapema sana nonto nderwe mapema ndio mbesi mapema ndio mbesi ndayere mapema kenora we na kioria kionde ko tuthe twina time ekwaraniria ucokia bioria nikenda tukaumba kueleanwa ndaya twatanire na kwaye rugendo rotwetete twatanire twite pamoja tebuo Bwa kuongera Linturi na akathite njenzini kuria kumira maandamano negoro akiuga thirikari rabangite nyangia bakuthukangia biashara tonine cha ruterwa Kirimara. Niwashukuru sana bato toroura antu baeta ndwene tutikwenda no thirikari nirabangite kugura antu yoro nibaritite mbeca milioni 200 ya kuria mangun nikenda antu bathuki into bietu muno ya Meru Nyeri Embu na Kungi. Kingiri Linturi na ugite nthiguru ya Kenya no kekurira na kioria Kristo bete na mbere kuromba kumeria mathina jaraja mirumirite kenda mwankene jwa ngiri jiri 47 bakaringa kura ya kwane Rais William Ruto akiuga eje neonjere ya kuonokia mugongo jo na rera nabo baraba komboki baena nafasi ndekerira Kenya nekorera ganete kurira nonto tote na inya ya bundoki tote na inya mambomu tote na inya tiangas inya yeto ekekurera tweni oe imwe twetere tariki 10 mweri 8 2027 twete toringe kura yeto imwe ekupeleka Kasongo
mpaka Sugoi. Na muthiene Rais Ruto erigeri ntuku ya kiumia mirigene ya Igembe rintu rina oritia kariba Igembe Centro kumenyera morongo ja mutongeria ujo. Wewe Kasungu unakuja Jumapili, muntu wake yana ntuku ya Jumapili. Hey, kapo kwenda muona mno kote mwenda buru aishia kabisa akayobo kacharengete bwo. Lakini nataka kuambia watu wa Igembe Central, sababu atakuwa Burerure huko, munjiadhari sana na huyu mtu, sababu uongo wake ni mwingi sana. Kwa njende nonya ni afadhali Ebola ngoroki ya murimo yo Kasongo yo rongo kwa wanto beti ba matoke Kasongo ora bake matoke ebo. Ke report rande to shawero reakwari etwa ni mutugeng kare atongeria bakindi nibachamanite amwentereta mikinduri kire mambura za gukungwira kwandikwa kwa yukuri thure nirio Bibilia na rũthiomi rwa mugambo jwa gitigania bakwatanirite na rwangiro wandiki bwa Bibilia na nthiomi mwanya mwanya ni Bible Translation and Literacy atumiria babandi bataririte wega na gitumi kyo garuruku bubu bogite kwa miaka karibatigania bethirite bakithoma Bibilia iria ciandiki na migambo engi mono kimenti ende nande bakomba kuthomaga yandiki na mugambo jao. Brian Kimathi na ripoti ije. Tukwena arua atumiria bakanisa cia Tigania Central bagwatanirite na BTL kiuthurano gia kutaura Bibilia ni bathithite musemano mikinduri Tigania East kwambiriria yukuria luka riandikwi na Gitigania. Na nyuma ya rugendo rwa maguru bagikurukira maketi ya mikinduri na gukinya gikaro kia Maromba yukuri uri kirugurwa bwaga kiria Kristo janjira ya kurea mbiriria gutumirwa. And I went to the name of Murungu. Ndakirarieto Murungu. And I said Murungu. Ndawa Murungu. Nandiki ribori ritagaira riri nene muno na ribatethete gwita mathina jamwe jarario kiri kuthoma Bibilia na kureta kwerewa nkuruki. Antobatiania, as Isaiah 60 verse 1 says, arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. I think this is a great day for Tiania. We have heard the word of God for many, many decades in the Imenti language, and now the Lord graciously desires to speak to us in the language of our hearts. Now today is a great day. We have been translating the Tiania Bible into their language, and today we shall be dedicating the first gospel that we completed, the Gospel of Luke, in the Tiania community. Biyo tomatoikra nonto mwambo yoto ya Ketiania na chionda chi Africa ni intonation language. Endele tukua a, e, i, o, u, e, o. Kato kuwa iboto arakio. Yukuri uria Central kanande iritu mwambirio bakiuga mubango joroja gutaura Bibilia yonthe. Tugesa na mbere kubwithiria the rest of the books. We are going to continue in translation. God helping us, resources coming forth. We shall do the New Testament, God willing. From today, we will be counted as one of the many communities in the world that are able to access the word of God in their languages. Ke report Nteto cia Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Baba moba karibia Gembe North ni bonanite kwaga kugwirwa kwao ni michemanio ya musiasa kawira mwangaza bakiugete no utethio kana uguni kinyabore ko kire mwingi bakiaria baritariria kinyantu banthe guru buri bate kugunika ni kampeni gicha gavana wao kabere nera bataririte bo bare inyuma ya gavana Mutumanto Ithinkia bakiuga ni bakuona matunda jotongeria bwawe tora tukumenyithwa ni Edwin Gatobo. Bakiaria kariba bagishko kie Gembe North monobo mutuati boneketi kuregana mutaratara jore wari ngabana Meru Kawira Mwangaza jogo tethanire jwije Keneto operation no kolea bakiuga jotetethagia kinyani na bokibo batenda kinya ko ujui gwajureti nteriji ciao Rothi lunga agiwa na ogolea andu nara
bado twimwira biashara era Meru ni athirire ni ita andu betu uthu ina mbiroro uthu kwenda gukolewa na gawira tugwire ringi ugienda gwiyembe tafadhali sana na wibo utukwira witorio ki mundu eto asinaifa mbewe yani akiwa akeyete wokolea etethetha cie kinya muntu umwe igaka mithana na cie ningi acoka akeyometia ringi utuku batu tutikwenda ngui iu cia gawira na tukureana nacio era nkurukipa kararĩtie ngutu cia atĩ kawĩra no acokue gĩtĩne kĩu kaĩrĩ ukona ringi ugithiũrũrũnga ukiuga no kwenda ũcokue State House no wĩta State House na arocokue gĩtĩne kĩa ngavana batu andu ba Meru ni orere gumo igwebela Meru ni ebelere TV kila siku kuonekana kwa hivyo bituko na sarakaji tete kwenda byaku pero tegwa twetheria embeje musie athoki mae musie mutabonde kwa to mae musie otengo ya tema mae musie ya kulo tha ino ntoba kwethwa otengo na barukie bonde muthia barĩrĩkie na kuga ũtongere bwa ngavana ũrĩa ũrĩ kumũtuma ntwĩthinkia ibo bagunĩhĩte mũno nĩ ũntũ bwakĩre bakuga na ringithĩtie mantũ kathumba jabegie kuo atwĩre mũtuma ntwĩthinki ibo bwa kabisa mũtuma no ndo igwĩya andu betu bagawĩra bonda abutĩte no cokeri ngũĩne no twandĩkĩra bangi bayaru cibitari cietu aina ndawa ng'ombe cietu na Rwanda no turetere controversy kawira ri ari ku aturetara ng'ombe mu lakini ng'ombe cietu jaturo ntuko cionthe ne yere ya cibitari etu mutuate na tokerete wondi cia rume na kinya ne yete nkwona kinya mwasare chuongo yue yete kwanjiria kwa hivyo mutuma ntwethingia no kuomba security na no kuomba kuendelezia Meru County boboya nkorokia kawira takinya ngata kataka lakini mangata haitu kuona mantoto ya sawa thoko ni rangarire na mantoto ya sawa mata ground ni yokorelia ya sawa ende wetu mama to azina takua Antonia Weru Juma kumegembe North ni Edwin Gatobo. Tukimbithi barabara gwatirwe iguru aja Meru bakiringithanagua na maandamano ni bakinyitwe kotine ya Meru mugwanja baba ni bethira bakithomerwo anthitango na muthiene barekwa ni koti mawakiri mwanya batongeretwe ni wakili Kiogora Mugambi ni bagukari kotini kienda gutetera nthukimbithi baba igoro kuringana na minister wa karia bwandene Kipchumba Murkomen kuruki yanto magana jathatu ni barekirwe mpene kumania na maandamano jaraja retire na mbere buntu mwanya muthuri Muriuki ari na ripoti eje ne ayuthi mugwanja barabara ombere kugwatwa ntereshe kinoru ntuko ya igoro bakegeria kuandamana bagikinywa kotini ntuko ya Narua na kuonokera ciarera mitigation by council. This court is also alive to the circumstances that led to the arrest and charges before court this morning. This is a misdemeanor. The accused persons are remorseful and they are first offenders. In light of the above, the accused persons are discharged under Section 35 of the CPC with a stern warning to refrain from engaging in such without proper notification to the authorities. Kurekerwa kwao gukiumbika kumania na guciritaniria kwa mawakili batongeretwo ni wakili Kiogora Mugambi. Onbeto wakili Kiogora Mugambi na aja tuma kotini na arua kuya antu baragwatie igoro baragwatiri Kinoru Stadium. There were 7 of them youth ba kuthitangwa na bakira wa crime and unlawful assembly na tukuja koti ambere koti number 2 Meru na to bari present to kale wakili nya Brian to kale yawe akiuga barekeretwo theri na kinya gucokerwa mathaga jao untu augite kinya kotini kayonere batirari na maetia na to kuomba kuonia koti na ate antu barombete chairman yao na koti gwitikaniria na batu na ikubarekia under section 35(1) penal code yo ko ba discharge ba kurekwa na ndio theri na bero nya bacokerwe bendere ira barare atio na ikoti kuonania koti kaona nya ngo ntu igoro ta kurare maandamano no utwera koti gotinto byanto birathu kwa gutinjire ira ingwa na baratu barare tu ana baraba runga bana ana barabange bamwe bateterie otwaja kaunti ya Meru bakerita uge bwao koni onto bobo muntu wonde dene Kenya netikito kuandamana na tutikuandamana ni untu bwa kwenda ndamu yana bara boragirwe utirio tugatiga bau ibo mau betu
no ntiba celebrate mashujade no ntuba mu baraboragirwe batu mashujaa betu indaka nare baraboragirwe at a very young age na kirana kyonkiromba genzi bamero oratira oya kandi eto register ya voter otinjira enge kwania kasongo bokiona voto kurawa na voto kwinyelwa through ballot 2027 tariki 10. Antonia Wero TV Mbeta Nele wa Kithenji. Rokari rugono rwaneli Kithenji te muthuri muri ukitaura nkugwetete au kabere atutana mbere na ntso ingi na ndiki kundi kingi gyatumiria na rieto Meru Clergy Association nikiambiritie au njababa bagitariria bejete amwe kienda gutigira ni bakugwatanira na guchiukiria na urumondeu ni bataririte bari na mworoto jwa kuguna na gukiria mwingi amwe na kurwana motho kujaraja onekaga maturene mwandiki wetu wantuto muthuri muri uki ari naiji na njira endiko. Kikundi kia athinjiri na mwaburi jwa Meru Clergy Association ibejite amwe na moroto jwa tigira ati muthinjiri wonthe ndene kaunti ya Meru akwithwa kiwa gitio kiawe kira kibaterie ona kija kithira ati na kanisa nene ira ewitwa Meru County Clergy Association ngucokeria murungu nkatho nontobora athinjiri betikaniretie tukomba kuwatanira twinde nikenda tukaomba kugwatanira na torika kuwatanira tukabwithia mantu ya manene ndene ya Meru County na kinya Omea County kiri Meru County Clergy Association benefits ira tukethwa twina cio muno ni kwithwa twirumo kimaromba witi na mbere kwa uturo bwetu muno kuria makanisa yetu athinjiri betu bara batina inya tubekire inya athinjiri betu ba recognized kinya mtura we withairwa pengine aina shirika kinye 10 gutuike aina nafasi jana na uchibu ari muthinjiri kiri muungano yoyo wa Meru County Clergy Association bakiwa motho jwao jungi jura munene ni gutigira ati botonya monga maturene na gutambia nkuma ekurega na mitugwemi ire kuonekana igitana mbere muno tukarira cia mantu ya konianto direct tukakikisha kwamba tukwarira mantu kinya ya illicit brews ndene community tukariria mantu ya FGM na rakutigarite tukariria mantu yana wita skuru tuhakikisha kwamba community yetu ikwa clean na nto banene bonde ba ukaraboya kiri mantu jonde ya ketha bena yo turobo ontuko na baba taburu ni gutigira athinjiri baba kinya bakwithwa bagiciumba na njira kimuthithu katurone batu turi athinjiri katwithuranire amwe nikenda tukomba kwithirwa twina uwe kiri finance kana kiri mbecha ndene ya uturo bwetu kinya tutwithirwa twina ntura tumba gwita tukatuika recognized ya muthinjiri muthuri murioki wari njuma mutire jwa kangangi kurikania kiregetu tukubona ara tugukuria ketha no kugwata mbaru ugambi bwanjuri nteke kugwata mbaru Rais Ruto kire kithurano gia 2027 andhomentu meri jire ithatu cha kugukurukira mutandao joto jwa Facebook. Karosonia Ruga, the time of being told who to vote for is long gone. They are supposed to eat what they are given with caution. Kome Antonia Kagabora wana kura yangu, they can do all they want. Edward Murioki akagwa, it's their right as men of repute in Meru, of which doesn't change any other Marian's decision to solidify the one-term agenda. Lovista mwaka ugaje sasa labda nikiwa wazimu itanambira kwithirwa kiarani bautu na gucokeria nkatho cha mwanya mutegeri no tubakwa na kanya kugwatanira bautu indi mbere tu maruka nkwirira na arua tukubanganirite mantu ja mathongi mono kipindi kya njuma sako turithirwa tugikithithiria aja live kiri Weru Village tayari MC Tash matati thake kwa na arikite kwithirwa agikinya turi na Aneli Kithenji kari wendete mono hara twitha tukimona mono kiri mutandao wa TikTok turi na Ken Mutumaja kiri saka twendeta kumwita kababa tukitha tukiarire mwantu jonde jajombeta kwitha gitamba kiri mutandao na kinya biongo bya nyomba cia nteto ni nyume kagita gatekuraja ukebebye mutambo tukitha tugicokera indi mbere manyume kagita gatekuraja ni mubango jwa regemene extra unimitagwa antinyari Kenya mwananirio mathithio na Wakari Gladwell mwende.